kati internet on the classes and senior Ken Ladu Masitio Ken Shinuzunge Nian December Ngban wase Father Judo Tese Kaunalo Nansen Kane Madido Chalado Niane Kentite ma wan ma chia jingi amen. Manaf ba nomso ma bakasim ba dom shimakan Kristo. Nyan Yaladi ule Nyan samba hin Ladi wasu tsiyan Kaladi masjume ke ayange a moto wasi Yesu Kristo shintane jene. Mkane makibibilo nyan songwa kumarko Loho do songo shenu ihi nungu wan shao embe nyo uto wasi Yesu Kristo ken Jerusalem la iyo ka Marko itio ki shapu ka mom iyo avule hihi danzani mem shapu ishi hide wa atsan ato wasi Yesu Kristo ba ka Marko shon dito mkane machi ma kwa shinyonge nyanji menchi nge kai bishi atesense ko hihi ya unange iyo sha wonji menchi iyange nya ba Kristo sha wonji menchi we ko agba avile we lu nimbile misha we ko wule we lu nimbile misha we ko agba ne sha chu unwembe manu kuhwanto wasi Yesu Kristo aluto uyange nyoken Jerusalem ikavesi o ke bibilo la kai yange como Yesu nyo ken Jerusalem yo mbrave sambala kondove we sambala kondu shagbenda bagene gbe ahuwa ikon gama ha shagbenda bagene lu yemen keheme bagene lu van kijime we chi lu wan cham kai iwese o ave ken tite iwese tato ute wasi Davidi uluvan la Hosana sha ushamba hemban gbancha shala na han yomba luwembe ko agba avile kineve se chi se fakwo lu kon u vile ya kasi lem kule manya ma yolon yuwe kpa mi agba avile nga a toki akpishi nga nzaka akpishi hishi yase uza sha jile gen ya henepe yo so were nyongo ya ke gbe vire na ha agbara igema timim ton na ha isa ihinginje ke timbe yo butuma ke sha chuwere nyongo na ha oza ke yo do asakre ga ya ka gbe ka timim ton ma ya chi agba vire na ha shenulole baza na ha ka butuma ke viji uchingafa o ke we swasa na ha yomba we baza ya buntebu na ha na yo biyan shelu enyugu gbaye na ha cha yowe tuma kemule jene akon ule ati skonu vile kalukiaf imule ikiaf inyungu iyovuluele ya achu ka hama kon ton cha chu wele ne gbarawo kumba timbe tuma ele nyungu miga ha we nige kwala fa ju nyungu izan hama shehela tega shugu makewelu ganra ya kukawe ba hita wasu tip ko zo nyopo kuwe ya onegi yo ba team ule shagbanda o ka hagbanda won nge team ule ya ko hihiru ka hivan o kishima ya ko kuwe o gele ya lo homo kwa ya ka wona ko za o karan hi ya mano nge ule team ka ule vesi ya faji wona gbela ka o yo ba lo kule a ule mu fiana na ha ya faji wala na ngwe o ga kam gwe ajela na ha ka timule ya ti o fa okuwe hijira na ule shomo gutesin kyabi nyongo ule shomo msi gutesin kyabi ku ndana afkan Kristo ka kwa shomo msulu ne nyae ule agba ule su ko kene be nyaane ko hihiya ga tesin sama embe Yesu Kristo na nyolon ki Jerusalem eke yomba vulu embe la gbe agba avile bu ko kene be agba ule ne bu ko kene ule shin vile baka the same thing na ko kene vulu wana time embe osana henu sha wemba gbancha shala wose wanu David we ken titela vulu embe Yesu Kristo nyena ki Jerusalem na Yesu Kristo no ba nyolon ki Jerusalem ya
u agba a wule shono bu ko ku we vulu hembela shika we gige gama we team u tesin kya we ona kbebe akra kuma ladi mo mga jeta kuma yangi tumuta ka ladi ne jeta kai ona kbebe ka o shono lu ku han to nya ne shelu kpen bana afkan Kristo yangi Yesu Kristo lu nyolon ki Jerusalem a yembe shima lu nyolon sha chu bone nyo yangi vane zani ngi Pasca ba hi kwane ya zanyo she ya veni to na ha chi ma ona kule tonga shintane ya atesitasha wonji michi ye wengu to ushon uyanga ono kayengo vanjene na ha wengu mezaya shone na ha mezaya nengu van ava nyo tintin nyo klim yega nyo ha mo fa ye uni va nyo lupine kala lo ka Yesu jela ka Yesu Kristo je nyela ha yo kuwa nyo yangi nyo yega yangi I nyo ga yangi nyo klim sayo nyo yembe yo kuwa tintin utesinye wano David va nyo ka gana o Jerusalem na Yesu Kristo nyo yo lumbe kana ike kasama gen tala badasha bana bagalo yeme ke hemba bagalo va ke jeme ya galo yo tu yo luka unege mi higenshi no ba party ka va nyo we ika o party va nyo ya ba pena du nyale yo ba ku ha embe na ha ne ga yange lu yange nyo tulu yange nyo yo ba we ka velu mezaya shono bulu ken ne va nyo ya ita wasu hegen ya nage yo ba bisu zwana chiwi ga ba nyo no ya hihi ya heme yo na ngwechi na yango yongo Yesu Kristo ga yange Yesu Kristo yango lu nyolo yange mutu momo mutunga ke heme fia yemi yomba gemi nyoko tu husha chune ka yange luga yange nyo ba yange nyo sha ulum na mezaya uto wondo yange na sha chu Washington over passera ya na ita wasu hegene ngamba party ka nyolo ya busu hamona fa shegenje ka ikimbi yo iza navi nyale u cho gberu t-shirt ngire ka hame viana na ha second term viana ka gbekeke viana ka wansusu viana na na yo bane ka yo be kimbe be nyare ya ka yira ka zobute ka hired crowds yangi Yesu Kristo yusu hired crowd ga yangi nyo ka yo ba yangi be ka luna woluto utato mata yangi nyola yangi be embe wen na shi yangi Yesu Kristo nyolo ya yangi kabisi yangi henda wanja kichivo ni nyoya atini mahene na wohwa kaya bezana ha bezava wanja ki una unde shamin hishi yo Yesu Kristo be yanga nyinyalo be yanga unde sha wanja ki utesin kyave wengu to kamimi kana ha wolu nyolo kigba ya kwa to nane ka to ubem ka wanto ubem yangi malonje yangi bakuran iremble kabe mane wanto ubem kan Bethlehem shika wanto lubem ne atesi bem ne kumana yange mom ta ba toy bru awuga yange mom ta ba zoho awuga yange lu wanto lubem pi yanga ele lo ko shame ga avenda kwala pi yange shime nyo wenyo ke tempe shima vihun sha chulu hongu yaw tena ya anyo azinda be du hankra ba be ko yaw tena be gama hingi jiri yo mashinye yo mashi kasowa ka kwa gbo we hijira ga venda be ba yange mom ta ba Yesu Kristo yange tawo sambaga yange zoho ga zawo wisha zoga yange lu bem yange lu want to lu bem se tesikabi bem ne shwe nyo sha gbenda u bem u to lu bem tema she jackie wan jackie tchi sifa atu wan gise a zanu mu nogun shu soja ve zan tia ya u de sha nyinya ka kya wan zedinya u nogun numemi u taha ba yange Yesu Kristo nyoshe jackie unde she jackie yake nyinye yange tumashe biga atumashe jackie sha utesi wangu want to lubem na ha tesi yomble wangu want to lubem na ha bamba gemba yangu hane igone vuzwa mezaya ne kauna nongo nume tanu mshamba romano azinda bebe duwe hitawe kila baba welu sha tsene kebera kwa bebe nenge ya want to nive nyohe bem na ha lukana ve tumashe jackie ya lukana ve nenge wen to na wen lune ya ka to unu bangulum nya unu ham gelem shinwan tasla unu ngulum nya unu toy kundu yesin yoro ne zeki yo unu ham gelem unu oba hene na banga ha shuni hide toy kundu yesin yoro unu yesive nga ha na ha vo za ka ben ka to wen lujala to wele yo bagene ton na ha yu tesen kwa wengo wan to ben wen vacha chuwele yo bagene ton akane chi Yesu Kristo lu tesen se kwa hihi ya agba avile ya sivemine agba avile nga kana wese tse fa mango kelevele ha divole ule alu kyavi nyongu ma kya iku ijungu na ha kapo malo kelevele ha jela
alu singo ho yembe hishiki ondo ya ichanya singo ho ga Paulo apostle pinese ko na ke ba Roman tikisha ni ni vilu sha pu ka mo alu samba shimengo ho wa Yesu Kristo ya singo ho kugaza alu samba shimengo ho san yo Yesu Kristo ya jingo ya singo ho ga ka ondo sho mo sha ho ngungu chuku we ka hene to aka ha alo kuma ya uma manku ka pepe mana ikie ka tu mana teta ka kolu yi ma she kolu pupu ya aka ne kposungu ke yum aka ne chika onda gbe aye Ogigi Augustine ke tagda no passe the Confessions of Augustine aka wone kolu bo shita ne shin ko sun ningi se ka ko bola kan vihi ko lu didola aka ne chika onda gbe ko bola kan onda gbe ko dido ba kan onda gbe baka ko dido onda gbe ne kagima ka on vihi yamana hingi ko boye because St. Augustine yila ko la wona ka the corruption of good that becomes an evil ka di vole ka tiame ki konki mango na han mango hegen yo ba ya mango ni be shaka shino mango uzo mango ya ngana African Christo alo nega mango nyan how zo mango ya mango la ga uga mo ve mango la ya mango la on lu ba shiengu alo ya mango la ga ya man shu wa mango la ki fridge ga ya mango la on hiu ho on ho na on hiu yile ya ba ningo kwa benyo ka mango la on hiu ho san shika mango shunu yanga lu tsimbele jela ka ko dido pa lu jela shini ko dido alu ko dido ya ka lu divole ka mango lu nyala na ha ba lu esi fati okulan ko dido la ga ya ne ba hingi divole ka mangolo hola na ha na ko dido ma she ko bola chi ka onda gbe ko dido ne kan vi ko dido ne ka hingi ko boye it solves the problem of good and evil na ha mkana manjia kwa nyugu yasi nyangi tesense avele ha ne chi ga avele kuma na ha alwe ka ko bo basingo ho alwe ka ko dido basingo ho alwe ka mru gbangban singo ho alwe ka ange basingo ho alwe ka chani yan basingo ho alwe ka shagba basingo ho ka ne chi ka hena onda duye samba gene so ngwa ko anega ka so ha ma sebia ma lu kirimishi nya ka kirimishi be ka kirimishi duye ba ka kirimishi ha ma se ka kirimishi kan o ma se chi so chani yanga iso yanga mo am se lu yanga tumotano didoga ha ma yanga lu yanga kirimishi ba o maguna hanga amkana manya matesense makana avesi do sifa avele ha ka avele uma halo semango ko didoya sulu shima go ko lu bolakba ko sho ho ya shimkana ma matesense atwe shi gen ya kasuka hungu so alo mba wuose sana ha mebe wana ya hegeno do sha ya bene wo pa won chairman shinu won councilor shinu won honorable won advisor mapya igba ma si yo na ha ma si hiyo kene halene kende asishana ha yomba gen ku ma lu no esiga si hingi yomba chiviri jemba yila si hini yomba se venda zahe aboki ase pa se ha ba kala chichi cha yomba kala kuma she ya ben yasiga na se sanga yomba se zan sha jile we yomba se lamne we yomba se ya kwa yan sen tin ma mango we pa ya pa de hungu ga o pe se we a ko lu shame hegen o kala lunga do se hungu ga chi cha chuwa pe se we a pe pangwe yangana a pe se we a mluwo hegen o ne kala luga na de hungu pe du la ga o yomba yange ulu wesi Yesu Kristo kai hosana henusha uhamba gbanche shala kashika ve ka zo shomo mo yange ulu wesi hosana henushala shika zo shomo we hidewe kai onega ilu barabaye shiwe hide kai imando sha trankoye gbana African Kristo fawe ko ulu hame hegene ka ko sa hamiga wa fanzo botewe kai no condition is permanent na ha gbana African Kristo welu hegen de hungu yi asiga de hungu ko peluluga na ha elu hegen ele yo dido na ha alwos we hegen pe ele dido onda kende we sha hegen pe ele yo dido she over hide o gba hinya pe yo mba olu ne dido ban wengu ho wetembele ya na ha she Yesu Kristo tindi ba hene na ho amba bazango ho wa wanje kila kai azaka o yele ya kwa gbate shame kwa gbate wanja kila ngbana African Kristo sipa kwa gbate avese pokpojo Yesu Kristo yaga handa wanja kila nyoka Jerusalem na ha ondo paso welin kwa avese ondo gbase chekia ichekia la ya ondo so Yesu se zoa o mo toron yange nya ka yoyowe
kwa gbate amu shi kwa gbate awea kana je na yanga kana wenda yetere anna ko so wurin laga so ne chana do mo no me na shem kanam na ma tuma kene sma so higan zanza yanga krabega amen ngulakan kane madidom shazo fada wase fada judo to sejela yo la do tsana do se Catholic Link Internet Radio